Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula pelat ya karel Vande Bharat Express ke Baningkong jongka Assam hago hati mentagasngi lembaga video conferencing kania karel kan penyaso ke gohati baka Jalpaiguri ke Bathamai. Kajing penher ya roket GSLV-F 12 ubadon ya NVS 01 satellite daka ISRO ha kapor shpau saupuar na Shiri Hari Kota mentakasngi kalalong kabajab. Usiem jongka Cambodia unoro dom sihamoni ulawan poi hanong ba Delhi ne kano phaisngi nakabanta ka jingwan jingok kabalai sngi sha India lapadiang sobhaya da menteri khana ka soka pedeng bakmi ya katanat ki Kambari Raj Kumar Ranjan Singh. Praveen Kumar Srivastav labam smai mentakasngi kum Central Vigilance Commissioner ka President kari ka Draupadi Murmu kalapin bam smaya Rashtrapati Bhavan. Ha ka jingya lekai hoki ka India ka babat ya ka nam ladu kalaya lekai bha ha ka jingya khun persha baka Thailand da khatnyau la not ha ka final ha ka Men's Junior Asia Cup 8,000 atulai ka balalong ha salala Oman nen kasngi.